Elskau è in una grande famiglia. Ok, forse vuole tot inas come in Cina. Parenze sen in umnada mai bo. E tutina sen durant l'antira stat insieme sin viadi. E quasi minchia notte dormien in auterlec. Bel vede quella tournea e imprendere conoscere tutta la Svizzera. Die einen haben Karawane dabei, Wohnmobil oder Bus. Il pubblico in Svizzera è differente. Schön. Was wie reisen? La grande differenza comparau col viaggiare ai chels han de luvrar minchia secondi. E quei 10 stocken 12 ore a di. Wir kommen auf einen Platz. Wir suchen die beste Variante, um die Bühne aufzustellen. Dann wird alles abgeladen, alles aufgebaut. Und dann gehen wir auch früh genug, machen wir das Mise en place. Das heisst, jedes Sächchen, das es braucht im Spiel, kommt an das richtige Plätzchen. Minchia detail sto constar, perché tot funzionesci lu le seras in tribuna. Und dann tun wir uns vorbereiten, Masken und aufwärmen, was ganz wichtig ist. La veta d'actur de teater sin viadi, coi tuna sua entrina veta plein culturala. Massa nov slogans, emprender den conoscer nova jaut e de din esser insieme con buns collegas. Denton, quella veta sin viadi sa esser stentusa. Ja, wenn es im falschen Moment anfängt zu regnen. Wenn man mal Streit hat oder so in der Gruppe. Wenn es kein Publikum hat. Wir fanno di tutto insieme. Also di tutto sguardo in tutto. Che mi missi sempre stretto. Per suenter ha Adina con els quasi tot quel chi trova per vivere. Questo proprio era il più bello. Di essere in giro con colleghi. Gli occhi spregio proprio. E la famiglia, quella va in una grande parte di noi va a visitare quella tournea. Das Einzige, was ich vermisse, ist unsere Katze. Kun ni senza giat. La fin del di è showtime. I ventstir alla jautza rimna per se scha fascinar dels teatris de voia.